Kardon pini news fast karbiangan birta thanjibam nilisami som jalening lengpi apransi birta ketipen arjikta 1942 anin kan hutpen rong kichukin kido abadim arat piniar nienta kimisen kacheleng etowar abelang Ceklodon therok keso ke pangji abangku CM lapen EM kache rong pipialong kirap keham Keroni Thana BDP angkang piatumpen piknik kecodam Hauraghat Regional Committee Karbilu Charlia Song Maipu Sorot Singh Keron Amek Jangpen Burbedet 18 nong Lumbajong MAC constituency angkang Sikari Hanse polling station ke parlu Lumbajong Langso di sama nong 2 Ahawar Krisir kebra plikebra hini aning kana hutpen ke dobarim Hemai timung arong Jor timung arong Hidim timung arong Sarthe ing hiarong arat Heme jangri Thenglohan chujor chot lapen Chongdat chotelo chot Kiduk araratum Tangka asap-sap Cirung cereksi Anam kipi AJCB Hangpen Tuwar kapasur Kapasemar pon Abirta News Fast Karbiang long pen Birta humri dun long Isi Kamunthi damnangji Alam ke Jakhong achiklu Niphai Ingkoi Rakethom Krisir Kebra Phokebra isi aningkan Karbiang long district Mena Solajong Chariun Ajakong Chilongdet api Krisir Kebra Trokner Kebra isi pen Trokner Kebra hini aningkan ahut KADC MDC Karlitang Sarthe Sing Terang Akai hut nang humri chot pen pini arni anta Karbiang long Autonomous Council Kachari Badu ke thegiding mate Karbiang long Autonomous Council EM CEM Abang Phuta Kahumri awe pinlang Lasi BJP Kachari pon Parivartan Karbiang long Autonomous Council CEM mate Team Karbiang long Asong Japo Tuliram Ronghang Lumbajong Local MAC mate EM Ratan Teron MP Horen Singbe HAD Minister Sumronghang Atumaphan Prabjin pen di sama ahawar aradaphan kemesen kacheleng atuar nang pale pen Rad akisung pajok unpo pusi rong pli aradatu ningcepa therinti nang rabe kupete nang rabi ku bob masame nang rabe thela nonta kasi nang rabi phan itum pini non asabo kempo epeng kem chuan ke nang rabi phasi sarkar phana chuni report la penil tum latu dak perong pen han jordan homanjan han chiordun du han chiordun Stamil hai tuwa jo phelo helat asi jo phelo helat pen la sai tuwar kanglit kang ther kidam kaching koi pe ari singlok puson nadu ari singlok akeng singlok puson nadu tame dam de butaun edelo alama ke kichu nang kok ju nang kokot han chior chop pen chutan chu yun tu la si han chior chop pen chu yun tu ya jo julu manja pen wai an ke helu bang la su kanglit kang ther kaching koi pe de singlok ki da du la si Diltum Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbiang long 17 nong Socheng Thenta constituency ke parlo Balijuri timung arong amekar Mohiram timung kedamtang Chiklojon Tropen keso ke pangji isi ningduk meme alam keso abang phu abang non kachari bom BJP asong atum asongja poatum setame jat akirap avelang lapen Karbiang long ke thegiding atuma phan bangso puthak than pachini pipe penang an akisung chechak pen phonang lu longle phelang che jorjap a phisitame keso chepa mithek thedet si do koglo lapen asupo setame bangpho ando an kiripi abang keso hir ingtang raklo lapen thurun e ingniun e si an sang han setame rong isi atumsi thondam lok si rengpon bom chotlo lasinon kachuning ri ponke lahai hui akisung council kachari mate ke plang ke phi atum asap sap bak nerap vek tha pusi ke sowek abangphu chuning ripon jasemet local MAC kachirong pipi lapen ning ke me kangjin so ke thenai radaphan kanghon thek nai CEM Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singbe atuma phan chuning ripon lapen local MAC kachirong pipi setame lapuson ki duke lagdet arat atuma phan akisung pen kirap kanghon kangjin so dovek si ke me pusi ong dungara datumta ning jepon sudah meeting nang ibilong baido long lo supidun sore hinian tekai kumat iklo kace baido kace baido
Chantin nang li pini son bak non ka chuning ri dun ji son dama kal bing long la ki plang ki phi tum phan. Ini kecuning ri itu ni do mana kecuning ri ni mana lah ni sumber tu mana tak di perairan hanglam mang be sila yang pantar wal saya be masih karbing long ke teh ke ding long ini kecuning ri tu ni Mane asap bak nang rap asal bang nang rai ma pu lah so celang pak suci lang ji phan la pen osomar. semua bang pho hamrit lah hai ta be pin lah masih ini dah turun leder lo masih kita ding dong nang rabi tha ini pak semua dah diperai lah Ri ini panang rap ik vek tha kar beng long kita ding dong sar bai do tu ini celang ini war saya be dari lo nang rabi vek tha nang li men bang ik sonik lo. Ha? Bina. Lagi nang li hem sorik lo ma. Komentu pen sila kisu ik lo. Ningkan ko an bak ik po do ik po. cek lo hisare thad cek lo jan ke lo ne Chalo mane BTV dam pulo angke hada angsa me chingkoi amat tu rup lawan ke awam ke amasi juni ni wa idalu ni tu bachini dal hai nilum pidang than the nilga hemda ai hemad doi ber bede mati nang than enda lo amat ala mumar dom hanta ingthu mun tha puda korpo mar dom ha ingthu mun tha puda pe rian tha puda pe juni ni adu do bai lo ada RAR ni hak citim Pini anpen ceklo jon kep an plengtang lo keso lasi kadowe jo na tum ke the ding hana chuning rilo lapen EMCM kadowe hana chuning ro lasi jo la ker asi nilihin menta karbiang lo ke plan ke pitum thimo chodom ha nili chuning ri duning lo na nagrab vekta pu Rongmong Wepen Jersong Ingti News Fast Karbiang Long. Pini Kheroni Thana Angkang Pi Kidoan BDP atom ningkan esek a picnic kedam. Bang Solong kaduk kawe bang Pharupli a BDP atom Chetongdon. Bang Solong Alhi Chophapon West Karbiang Long BDP Maipu Buleshwar Inghi Dun Maipu Harmon Bay ex VDC Chairman Ponsing Terang Youth Congress Amaipu Agustin Inghi COVDO Longbiram Tokbi Kheroni VDP Amaipu Ramesh Suresia Atom Chetong Donpen Bangso a picnic RD Pidon Renti বছৰৰ পৰা যিখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছিলে এই কামখিনি এটা ইমান যে কষ্ট কৰি আহিছিলে প্ৰায় কিছুমানে ডিউটিকে ধৰি কাম কৰি আহিছিলে আমাৰ বিজেপি সকলে গতিকে আমি সকলোৱে বছৰীয়া এটা প্ৰত্যেক বছৰৰ খানা খোৱা হৈছিলে গতিকে আজি হাৰণখনাও আমি এটা খানা খাইছিলোঁ আৰু আগন্তুক মই সকলো কাৰণে বিজেপি যিমান যে উপস্থিত আছিলে ইয়াত সকলো কাৰণে মানে আগন্তুক যেটো 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে কাৰণে সকলো কাৰণে ইয়াতে শান্তি সম্প্ৰীতি মানে এটা কেনেকা পাৰ হৈ কৰিব কাৰণে মই সকলো কাৰণে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ঘটনা নহয় কেনেকা পাৰ হৈ কৰিব এইটোৱে Kheroni Pen Ransing Peron News Fast Karbi Anglong Piniada Porphai Kep Apor Malom Bike Scooty Showroom Kimia Kulat Kimi Lahori Janalong Kangpu Labang Solong Alhi Aman Pen Kachetongdon Karbi Anglong Autonomous Council EM MD Phukon Bukojan Municipal Board a Chairman Binod Kumar Shahu Lapen Kethekidingatum Chetongdon Karbi Anglong Autonomous Council EM MD Phukon Arnama Hirjumi Hangpidonsi Labangso Akulat Mesen Me Adverji Aphan Labangso Ma Automobiles Ahemphu Akas Kakoti Lapen Sunil Jain Atumaphan Ning Pathepon Hanjang Langsu Pen Bisnulekhe News Fast Karbi Anglong Non Manong Sopan Beer Time Tonsinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist,
consultant eye specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang konten nang chiroi thulo. Hauraghat Regional Committee amai phukar litang sotro sing teron mek ki jangpen thur thedet alangli inut lowachari asong along kachepaduk pik abang phu alangli arong kat chiroi rongpi arong lapen alangli sarbura amen dipen teron lapen alangli sarpi amen manai bepi lapen alangli achoramen Sanggita Hansepi Asupi Amen Alirmi Teronpi alangli tumaphan apor kali akusi cepamutekang Pinpur me alang like karbia khai pen inut lochar liahin jutang jubat kaching hon theknai abang phu khaya pharman kaiketa kachepa duknai abang phulo alang li karbi lochar li asongalong penang ananing kan pen student rules student guidance student unity apharman sikai keta isi thir klong anu jokpi asonsi arjap thip abang phulo Hauraghat Regional Committee amai phu karlitang sotro sing Teron alangli non kibangji plikebra nerkep KSA annual conference apharman setame alangli kabor I.C chukidamtang arkoiniphai cap arni reception committee setame Sildharampur along sengpon iglo bonta kopi koson pen lone patove amme kejang pen amatsi thur thedat lopusi birta ribdun long Hawar ke hat pen Rupam Hanse News Fast Karbiang long Pinia berta lan sepajut iklo, domet hakmet kardom.